sababu pale ambapo palikataliwa inasema alipoingia na tukakuwa na nuru. Popote Yesu anaingia, popote boma ambayo Yesu anaingia, kuna nuru inatokea. Popote boma ambayo Yesu anaingia, kuna uponyaji unapatikana. Natangaza ya kwamba wewe mama ambao unanisikia, umeteswa na magonjwa, umeteswa na laana, umeteswa na mila za Bwana, natangazia pokea Yesu Kristo, pokea nuru kwako, pokea nuru kwa nyumba yako. Baba hajakuwa na amani, wewe hujaikuwa na amani, kwa sababu Yesu amekuja pale. Tumeleta Yesu hapa leo. Tunatangaza nuru kwa nyumba yako, tangaza nuru kwa nyumba yako. Watoto wako ambao wana mwelekeo, kwa sababu tumeleta Yesu. Tunatangaza nuru kwa watoto wako, tangaza nuru kwa watoto wako, tangaza nuru kwa biashara zako. Walisema utaenda mbali, wala hujaenda mbali. Tunakutangazia ya kwamba kwa mamlaka ambayo nimepokea, kwa mafuta ambayo nimepokea, na kutangazia wewe, inuka na utembee tena, inuka na uanze tena, inuka na uanze tena. Wewe ambao umekosa tumaini, ya kuletea tumaini na kuletea kutoka wapi, na kuletea kwa sababu Yesu wa Nazareti, ambaye alikufa, sasa tunasherehekea ya kwamba alifufuka na akashinda kifo, na akashinda msalaba, na akashinda magonjwa, na akashinda kila kitu. Yesu ambaye tumemwombea, ambaye tunaongea siku ya leo, ako mahali hapa, ako mahali hapa. Tumeleta Yesu mahali hapa. Eloho inafananishwa na Kapernaum, ambao wachawi wako kila pahali. Wewe mama hujui, uko na maadui wengi. Unapoanza kitu, maadui wanaenda kwa giza, wanasukuma ugiza katika nyumba yako. Lakini jioni ya leo, kwa sababu Yesu tumemleta mahali hapa, tunatangaza nuru kwa nyumba yako, tunatangaza nuru kwa nyumba yako, tunatangaza nuru kwa nyumba yako, tunatangaza nuru kwa biashara yako. Haleluya! Walisema ya kwamba